Bog svima na Willer kanalu, danas ću pokazati kako uključiti virtualizaciju na Windows 10. Upišite Control Panel, odaberite male ikone, idite na programe i komponente i kliknite uključi ili isključi Windows komponente i tu pronađite. Označite kvačicom, kliknite OK, instaliraju se potrebne datoteke. Nakon toga preporučujem restart računala. Ako nemate Hyper-V mapu, pokušajte uključiti kroz BIOS ili provjerite podržava li vaš procesor virtualizaciju. To je sve. Bio je to Willer, lajkajte, pretplatite se i restartajte komp. Bok!